Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjai tilkom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Hadin ka jingmi ki hiri-hura na ka jingmi kulmar ka balami ha ka arpos outrik unailar arjar arpulai ha ka senong Thangskai Hais Giant Hills District ha ka jing perlong jong ka top sem simen ya ka public hearing da ka jing tumu ban penhe ya kita ka jaka permi do bilan ka balawan ra ya ka jing mensau jong ki pajba pan mata ka ladon ka jing penbej ha ka bai dei bat ketika kam na ka lang jong ki bor pulin bat kum juru na ki bor sarkar bat ketika company Henry nagaliang jong seng JSU henry kasingi kala lek bani kendu ikinong tri bat gehe jong te company bat kum juru shau deputy commissioner jong is Giant Hills District rengkat dak jing tho ban pentikna yang song suk song san kidkhot jong seng JSU gelong ba kidawa na sarkar bat kum juru na ka company topsam ban wengkam sisendan ya kitiki arngut kinong tri na po ka jela meghalaya balada kamla ban long kumta kidkhot jong seng gelong makim don kono jing sim jingkit kli ladami biang ge kenrom kenram penyawa ini ki arngut DMG hak suspension hanla kate I naliang ka JSU imam sau huni ite na ba jing cha bom jing cha cho yang bro yang I imye cha mi bungot ya kate ka jing cha bom cha cho jing cha yoroi ijat bro yang I kan wa kamte I dalai ne ka sni da dai dok yang I hi ni wa him no I karai wa yaklami wa ki officer yang kini ki top simen Debu ile kajing persnyau iki wato imam de kwa ai ya tu gibru ya tu gidkhar arngut ki wada pencit ya ki kulit hak tu besngi wa udat ya ki jagru yang I kat wa kamte I naliang yang kajesu ya chimi garai naduk tu besngi wa imam de kwa ai ya kini gibru wa MG hako yang state yang I wan la katele WI wa katop sam da publish ko support ki kot bor tu ga jingjia wajah tu besni public hearing yang ka top cement limited I naliang yang kerja JSU borok hidupi dah dap I ka mesin ka wa snausi wa da jia kam tu jingjia ki wa mi de ucha karo kamte naliang yang kerja JSU duduk tu besni hi wajah da em ka jing klam mo I wa ini ki officer yang kini ki top cement naliang ka JSU the TV ya ini ki armut ki khar kiwa konkulmar tu geski naliang ka JSU I daw wani ka surprise checking hakinu kinu before wa naliang yang ihi la deja wa chami yakini ki bru wadang em gi hapo kani ka cement plan ka yang ki akani ka top cement yang ka em hapo ka ilaka yang I I larja wajah kiwan yakini gibrule imbi bakle kani to ka top simen hu bakle iki na bha katkam ka jingle ka yoki ka mihap de uchong gi hapo ka state yong I te nadu mentu besngi daw am kani ka checking ka yong I ha inu kipor wa mi tip larja wacham idale ba I ka je su dalai ba go chakman